Пожалуй, сегодня в России одна из самых горячих тем – это миграция и отношение россиян к этой проблеме, потому что это действительно в России проблема. Очень много людей приезжает из СНГ, из Кавказа, хотя Кавказ является частью России, тем не менее, даже в рамках нашей страны приезд кавказцев, скажем, в столичные города, в какие-то крупные европейские города, это серьезная проблема. Часть наших людей относятся к этому с пониманием, они принимают, они доброжелательные, они открытые, гостеприимные, потому что не смотрят на расу, национальность. Часть людей совершенно не проявляет никакой толерантности. Българите като цяло са доста топла нация или поне се стараят да бъдат. Обаче проблемът е, че няма какво да се лъжем. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз и това до голяма степен ни озлобява помежду си. Така че докато можем да бъдем топли към чужденци, които идват при нас, защото ги считаме за нещо доста високо, така и можем да бъдем доста unresponsive помежду си и да се считаме повече за обекти, отколкото за истински същества и за... Нас да има значение повече кой каква кола кара, колко пари изкарва и неща като това. Тъжно е, доста е тъжно и... În România și nu numai în România, ci în general în lume, adolescenții și tinerii au, să spunem, o problemă.
din cauza că încearcă să copieze un anumit model în viață, o persoană, o personalitate, un idol al lor. De fapt, ei nu-și dau seama că prin toate chestiile astea ei schimbă total personalitatea și stilul lor de viață. Chiar dacă se aseamănă cu ceilalți prieteni, de exemplu dacă își găsesc un grup, dacă se aseamănă, să spunem, în hobby-uri, activități pe care le fac și totuși celelalte chestii, totuși ei, de fapt, nu realizează că poate pot pierde o anumită parte și importantă din viață. Българите като цяло са доста топ-нации. Пожалуй, сегодня в России одна из самых горячих тем – это миграция и отношения россиян к этой проблеме, потому что это действительно в России проблема. Очень много людей приезжают из СНГ, из Кавказа. Oh